kutunga amakuru go kufa kwa Honorable Mary Karolo Kurut abira ari omuhabuzi wa President ahabwa iby'amahurire bamwe abanyishengero b'omushaki witu yashanga Parliament kandi tukaganira nabo bagamba ari Honorable Mary ko omuntu atwira ari kundi hangarye obwe ari kwegesa abantu kundi hangarye yabo okorra amadini kutwara obwire buno okusasira abanyabushenyi nywena n'abantu ba Greater Ankole na Uganda kutwaliza hamu komubwire nkabuno tuferiyo muno ekiyamani muno omukuraso ogwo twatumanye kandi minister yabaireho ayakozere mu bintu bingi muno abo ihangale cyane Uganda Honorable Karolo Kurut omukyara emanzi omukyara yemeira amazima omukyara kabana gonza eyihangalye kandi yakozere bintu bingi ndakweze kwahukana kurangu abaire Iraka lyabana Uganda Iraka lyabakyara kana yembera abantu ababushenyi emirimo kwahukana kubanza n'obusasi bwingi munonga obukuferwa Mary kandi ahabwire obutubire ntumwetaga munonga nobwo arabe emyaka ye yaba egenzere omu myaka yo ku advisinga konka bena yetagwa munonga omuryankore aha bakazi abankore konka n'abatari bakazi bonka hamwe n'abantu bono omuryankore abo kwabirara icon omuryankore abandi bamugambaho nk'omuntu abira ari omuhandiki kandi ako bashyikiriza nabo kuhandika okuzomba utegeki kandi abira ari kugamba byakumanya obwe ari kurwanira abantu ba burijo Honorable Mary Karolo Kurut tumujikaho ebintu bingi ebiri social ebiri economical ebiri political byona ekiri social Mary akana akunda abantu akana yekunda kandi akizombye kushemerwa ekiri political abira politician are seasoned abo kuba kwari abe na representing abakazi emicweye n'emitwarize nefitingaje abe na fitinga mukurungi kandi n'emirimo y'abakazi nayagarika iyo mukazi agarika gitwara umisho Mary Karolo twashasha munonga abo kuferwa Honorable witu Mary Karolo omukyara emanzi kandi nabo abakyara babandize kutembura Bushenyi district nka umana member wa parliament otwabenturebera nka role model kandi omukyara wabe akora politics ze atine rwari omukyara wabe ari omukakamu omukyara wabire akore ebintu bye mpora kandi okimurebo hurura wagira uti politics na zanata kandi twenda kumusima emirimo ye yakorire ihanga na munonga kuyihayaba minister kuyaba member wa parliament itwenka abanyabushenyi tukatwepangisa munonga abuko waza kubara ba ministers abarabi ba member ba parliament ninga abakyara barabire ba ministers mu Bushenyi ningira Karolo abandi tingu bamanyayo. Well, even by the time I was in university, I liked reading articles. I think she was an excellent writer. She would write on any matter, even what is happening in parliament. I used to follow her because of her writings. Omugenzi Karolo akafeero muri Kenya mubiri gwe niguza kwakira kishayi kyenyenyi kiri kishayi 3 n'icwe kazikiro nabwanyuma emikoro endije kurateho amakuru agagasha kwa Ronald Ngabirano omuri Kampala.